mogala jo mo wa mozesese a ke thome ka go le dumediša pele matšhentšhere jo mo ohle ka be le gona a re thaetšeng tatomšo o bolela ka ZCC diphiri tša kereke jalo o a jo utulla o lapile o bolela gore no e be dithuluso ya ka kua ba mmerekiši jalo a re mokweng ga a re tsopolela ditaba tše go tšwa ana moabalo go ona a hlalosa a re mothaetšeng kowe mogala jo ga a hlalosa diphiri tše kgolo tša ZCC ka ge ena a ba nyaka modimo jala a fetša lebile a mohumana a re mothaetšeng koo o a latela tanko. Amen. Amen. Taelo e nngwe le nngwe e tšwa ka fase ga influence of that spirit. And draconi ela e šomiša di spirit tše di leng in the planets. Bjale go sena Jesu o ka se fete ka fase ga di spirit tšeo. And go na di spirit tše di go šalang morago bophelo bja go ka moo. O a bofiwa gabotse. Ga o gore a ona le ntswe le lengwe le o tlo le kwago ka ntle le lela. Ene ntwe nngwe ta go dirang gore go seke wa kwa gore di spirit tša go tshwana le bo Beleza spirit, bo Abaddon, bo Ezel ke the highest and toppest spirit tše le gore tshwere kerekeng. Ene ke tše di tshwere go mawatle, Indian Ocean, Pacific, Atlantic, mara kwa Mediterranean is only Cyprus yeo ile gore ya šomišiwa ke the darkness. Hallelujah. Ka kwa go na le two giants mara ba baka one dragon. There's two giants bao ba baka dragon e one. Go tlola ka 1966 till today ke leke go lefa tlhoša mose a gona moya o mongwe o tla tlhwang o sa laola bophelo ba ka. Nna ke mo godišitše o tsweletswe mo pele ga ka. Hallelujah. Le go mmetha ke mmetha a ke re nako nngwe bopapa o ba fela a dira dilo tša go tšwa tseleng o leka go tlhoriša nna. Amen. Ke na le lebadi la gage la meno mo ke be ke sa mmethele gore a tsoge ke nyaka go mmetha gore ao mošimanyana wa tse ka kwa ke mmoditše gore nna ke phurušitšwe le mangwalo a mangwe ba ngwala gore a mpotše gore ke kopano tseba ditaelo ka kwa ga gabo ntle le nna dingwe tša dilo ne le tlolane tseba le tlola motho a gona feme ya go dira ntwene tšhara only the contiguous fast fisio ile le ratang kudu dilo tša ka kwa most di tšwa kwa fast le se forwe ke Satan ene le se tšhošetšwe ke Satan leru re be re no le bopa lana ka mogore le nyakang ka go le o bona gore bota mpontšha modimo o mongwe wena le peu ye re be re jwala e be ka se tsogo e bolaele ke letšatši draconi ye e be le gona e hwile panwe ka gona kore ke be ke le thulus ye botlhokwa ya lapa letu tše tša gore wa profetiwa e be e le kore e be a ke tse gore ke ebitše gore ke eng ka gore nna ke be ke tseba wena ge o tlo belega ngwana mošimane next year ke be ke tseba ge o tlo ima ka nako e itšeng ke be ke tseba o tlo ba le matwintsi ka be ka go fa le maina a bona batho ba bomme hey you lose it too much. Amen. Hallelujah botlhoko. Hallelujah. Le ge ke lebella taba ye go tšwa kwa morago ke bona bogolo ba mokgelelo ya ka ke be ke nyaka modimo beso ke a rapela ka leina la morena Jesu Kriste tsenang ka gare ga ntlo ya modimo. Go na le mafelo a o ka se sepeleng go ona ka kwa o le mme batla go botša gore molao gate ke thomile go tseba gongwe go swara letswele ke šetše ke tšwele mafelelong a ka ke gore ke šetše ke ipone ke tšwele ka kwa ka gore go ka swara letswele o ka se tsene mola gating o ka se wa tshwara ditaelo tša banna ba le ka kwa gore ditaelo ke dilo tša mohuta
ke bekele taelo nna self o diregile tše ntšhi tše le goreng nka tšea 5 hours ka tšelela diaparang o ka se tsogo o ile ka godimo ga yona o ka se be le botlhale bja go feta ka mokgola o aparang ka ona jang sona se lokile What do we tseela le nwang yela le The nwa motho tea. elela ba le šomišang a ka se le šomiše le sena motho ka mogare ga gona sephiri seo e le gore a ke se tsebe dingwe tša tšona re be re lwa ya re tshwara mo ke rae tšea ma ke sa a ke tshware when he said ke tša geno le tše tša geno ya ke sa dinyaka go na le thogola ka kwela e tseba thogola amen thogola le e tseba thogola ke le plomo le a bjadiwa ka mofase ka bo go a bewa marapo a motho go a bewa dilo tše dintšhi tša gore ge ba go bitša ka yona e ba bitša leina la gago ba le epela kwa fase